Takole štartala je torej druga skupina, mlajši mladince teko na 400 metrov z ovirami. Tam na progi 4 Luka Sagaj Pomurje v svetli majici. Potem trenutno že v vodstvu na drugem mestu, mislim, da tam na progi 3, ne, Kavs bo atletik. Takole pa Gorica v trenutku na prvem oziroma na drugem mestu. Vendar potrebno je seveda še počakati. Še nekaj ovir je do cilja. Bolje povedano, 6 dni za najboljša. Tudi v trenutku Luka Sagaj je v trenutku nazaj vidi še nekaj vodstvo. Vendar je zadnja kot bliski vaja. Kavs, ja. Mislim, da zmagovalec vrtave Luka Sagaj Kavs na drugem mestu 56-79 neuradno za zmagovalca člana atletskega kluba Pomurje Luko Sagaja. Takole 56-77. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?